Kayaknya di kunci ya. Mak. Kuat sepatu. Laki agaknya. Jadi kencang. Kalau mak, godang. Mati. Kalau mak, kencang. Mati. Tolong ada aja bang. Beres-beres lah itu lagi nyapu capek lah main game je lah Nyala, baru lagi main. Wah, kan bau lah ya. Beres-beres lah itu lagi nyapu capek lah main game je lah Matinya. Beres lah itu bang, hanya adik kan nyapu bang. Alah main game tu lah tu main game tu oh melayang tak kita sapu Dah. Aku nak tolong. Stop. Mengangkat tolong tuh, Dek. Dek, aku ditolong. Biu adik kan nyapu bang, jadi biku beres-beres lah bang risiko adik kan nyapu. Beri tu je cek bang banyak. Ku indah adik bawa bang main game jo, tahu tu gamenya tu tu Mobile Legend nama tu. Kuah sapu, mali adik nyapunya abang lah nyapu. Ini. Ini tak tahu enggak aku juga. Kita tolong. Enggak iya deh. Fokus aku terbang. Yuk itu bang. Kan tak tolong adik ini tu. Tu gamenya hari ni dah. Kalau peringatan AFK, tak lanjut je lah. Dah. Kamu betah leh. Kamu betah. Itu. Ayo. Mati. Mari wak lah. Mari. Seru kau mancik kau. Patut sih lah abang nak lama diimbau ya. Lama lah main game kau. Seru lah Victory. Menang tak jadi AFK kan? Tolong lah dek lancin. Wah. Bintang cik tambah bintang cik. Dah jadi tu. Dapat bintang. Seru main game kau kira. Lộn này. Dek, Bang ngapain? Mang Conda. Hah? Apa? Kunci Honda? Emang kunci Honda gue? Malah tak. Cek di Honda tuh bang. Ada situ dah tuh.
Dado dah di mana? Dado di Honda ada tuh bang. Nih malah di rataan bang. Cari lu bang. Jatuh ke? Aduh. Tengok jauh kan? Siku ke? Tak ada tuh bang. Di mana di rataan ya bang? Ayo kita rataan bang. Resiko dong. Jatuh deh. Aduh dong. Mana Cangku sudah Honda itamatnya Honda siap itu jalan ke dalam. Caku ita matian Honda. Honda Honda, matian Honda. Jalan ke dalam. Iya. Bang, ikunya bang. Ikunya bang. Di mana letakkan? Dalam saku. Walah, ya.